komfort zone, tamo negdje u Bethnal Greenu, glavni su razlog zbog kojeg putujem i danas. Taj osjećaj kada sam prvi put izašla iz podzemne i kročila nogom u London, grad koji se činio vrlo poznatim iz knjiga, serija i časopisa, a opet totalno nepoznatim i drugačijim, nikada neću zaboraviti. Istražujući druge zemlje, upoznavajući druge kulture i narode, gradimo sebe. Postajemo tolerantniji, otvoreniji i u konačnici sretniji. A biti sretan, to je najbitnije, zar ne? Moje ime je Barbara i ja sam travel i food blogerica. Obožavam dinamiku i stalno kretanje prema naprijed. Obožavam hranu, poljetanje aviona, pakiranje kofera i štambiljanje putovnica. Stoga putovati, pisati, fotografirati i snimati putovanja moj su posao snova. Snovi su tu da ih ostvarimo. Stekli smo! Evo nas u Berlinu. Evo me ispred Reichstaga. Uspjela sam naći neko mjesto gdje toliko ne puše pa da se malo čujemo. Sad nastavljam dalje po pivovarama. Ima evo drugi dan u Berlinu, pijemo kaficu u Rumors Cafe & Booze. U Berlinu navodno ne znaju raditi perece, tako da mi je rekao jedan Berliner. Jedan Berliner. Malo je zima, a? Ti mi zima? Da, zima za glavu. Što bih nema kapu. Ja imam kapu i kapu. Sad sam u Kreuzbergu. Ovdje trenutno gdje ja jedem sad možete pojesti najbolji kebab u Berlinu. Mohamed, kako se zove? Mustafa kebab. I fakat je dobar. Idemo na bike tour po gradu. Prvo odredište nam je Berlinski zid. Naši prijatelji, ajde idemo. Ovdje gdje iza mene se nalazi najveći grafit nacrtan na šabloni, navodno najveći na svijetu. Glavno jelo, ja imam, ne znam, nešto patliđane sa, ne znam kaj to uopće imamo za jest. Nešto, a Tomislav ima mesiko i salatu od kvinoa.
Republik. Tu ćemo jesti tradicionalnu berlinsku hranu i smrzli smo se na biciklima. Idemo jesti. Over and out.